markov, it bor. Buna bir qozonga ko'pmi ris ya? Bir qozon, bu qozondami? 60 kilo. 60 kilo dugi, necha kilo 60 kishir? kilo ris, 60 kilo markov, 60 kilo go'sht, it. Butunisi bir ko'lamdami? Ha, bir qozonda. Kim Ramazan ayında uraza tutsa, imanan ve ihtisaban Allah'a ışangan halde, onun rahmetine ümit etken halde uraza tutsa, gufira lehu ma taqaddama min zembih, onun barşı günahları gafu itilir dip ayta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Минем киңәшем шул, уразаны тотырга кирәк сәламәт булганда, авыру кешегә сәламәт өчен куркынычлыгы бик зур. Сәламәт кеше тотырга тиеш, шул. Çünkü Türk kişi olmadan, Türk kişi olmadan Eşhedü الفاتحة.